Ia, ua taunu mai ia pari masuti mai le vaenga le USP ala fua po le Samoa campus. Toi whaauau ia tanu tananoanga mai ne asolua na sei mawai tonight. Good morning, Barry, and chi nei tai au. Good morning. Lua au le lei so le lua sei so le. A chi e moa e sama le si pito e mumu le si pito. E se kupe. Lua lango e se kupe. Arpa se ne no pifa. Koi kiki. E wano ko fongo kai au. Good morning, mano lusu. Mano fo lusu lau fionga le tai au. Lenga. Ia, le lei, o te lola na le na whaawau, mai tātu tanranga mai le solua le tūlanga nei ai, ia, na le tātou enrollment na le e whanga solo. Ai la fo atu le avanoa, whaamana mone? Whaftai te lawa tolu ngatawa, ia, toi whaafelo ai atu le mai mua whaafonga meo Samoa le ne tai au. Matango fi, whaapulo lo mai le fupe, e se meli tai au. Ia, ai... Saro whaapulo lo mai lupi wha. O le o ngā ruenga whaalau I loa lava lau universite o lo o whaama whaanga solo nei I whale whaasala lau umai sutono tatu atunu I tūlanga le leuna ia lava le o ngā whaawau alum whanau lo o tatala o 11 tatala res talanga le Universite Pasifika I Sautin tatala mai lava ia November lo o whaawau pe taimi nei mai whaangata le aso se fulu valu o Februari o le a onga e a mata le aso lua tolu o Februari alo nuinga le te le asina taimi ia o tātou mafi tere tātou me le whai mea tū. Last minute. Ia al taimi ne manu o te le taimi, o le te le asina ngai vai aso e te toi. Taimi ane, ai mese lavai mātua o mautonu. O wheanga ia lato alum whanau. O le si matua mana a whaalo ia lanta, ma e sau resort le tala wheanga I me le whaalo ia. Ia whai a o ngai le ta o le o ngā lana o le taimi te le toi ai le ia e. Eo mai whaatatala noa ua e le whaapeo e sao noa ia la fua o alum whanau. Ese umba O isi whanau e o e whaingaruenga o mai toi whaawau. O isi whanau e aile sita ia la mwhainu whaonga. Ina ia au sia lava ia le vaenga le mana o iaima le sini le tau tui le alum whanau o waola tolu manai. Le alau tsala ia res talanga ma o lesi vai aso e lua vai aso ia o lumana ia tunei le aso lua o Februari ma le aso ivo o Februari le la fai ia tato enrollment fair se o mtulanga la le leo mai mawhai a onga ia mai la to lo supportina is ia o onga alum whanau I to tonu o se no whanga tasi whatatala no o mai mta upu e lo o atunga luai mātua pena fui whanau e inai whanau o Moscow sipi ele fio I fiti Ia mana o fai atu nei ia o lo mawhai whatatala noa lo mta upu wa ai. E mawhai ia? E mawhai. Ia whapeo lau pokalame wa o Mansour pokalame whaalo ia mwhai an whai o tu umalawa nei Samoa. E te leto e alu vanu atu Le whamasino le sa whatau tō atu nei vai aso nei. Ia tamai tae nao sili. Sa whai atu umalawa nei Samoa lana whaalo ia. Haile malanga atu New Zealand mo isi fo ia vanua whainga luenga. Ia fia o mitanga fo ilia le universite. O lo mawhai ia ona whai atu nei. Wau o le siwa inga o mastua o toi fia onga. Ai le mawhaino o ese Samoa. Ono wai ei commitments. Ma inga. Ai latu atu lava noi lo sa taia pele tatala noi tūlanga o vaenga. Ia le whtau mai le secondary school. Okay, Benny? Yeah, thank you. Good morning, everybody. So the foundation program at the University of the South Pacific is an awesome program for those who have just completed SASALASI. Even if you've completed a few years ago, 2-3 years ago, you're still able to enter. Yeah. The requirements is English and Best 3. Unfortunately, we don't take Samoan as one of the core subjects for the 4. But you need to get English and Best 3 with a total of 200 and above. So that's 50% in at least, that's a 50% mark in each of your papers. However, you might have dropped one or might have not reached that 50% mark. You can enter as a preliminary student or take preliminary papers. Preliminary papers is equivalent to year 12 in high school. So instead of repeating again, you're more than welcome to become a university student. You can do some foundation level papers for the ones that you have passed at SASALASI, and the ones that you weren't so successful, you can do as preliminary. Complete your preliminary papers in semester 1, semester 2, full foundation student. Lots of opportunities, lots of pathways for you. Like my colleague G said, the enrollment fair is now open.
It opens next week. Come and see us, get some academic advice. You're not sure what pathway you want to take. There's going to be some support there, some academic tutors as well. You can ask them for some assistance. The first step is what you need to do. Come and see us, come and talk to us. We'll be more than happy to assist you and provide you with some good advice and some guidance for your next academic journey. O te lo leo una ia tatou university le restala online. Yo, same neo lo una ia lava le restala e whaonga ia le upenga ta whailangi. I mean, awala whaona pōnei. Ai le o tau fia I lava ye o fia o lo whaingo fia tia la tole menu. Mai na isi mātua e pisia, ia whaatumula le menu, halo akua chop akua. Ne mātua ia leo, la e raso sila fia la ititi mea I vaenga uma mo mia. Le o tau fia, le whape alu wata whape oi le ai, e kauanga e alu online le ai, le o tau fia nā tūlanga. Iai lava I la tau fia whaonga aina le manual registration. Lo mawhai al teimine, le whape ua muta ai le toi whaonga aina, le tūlanga lo mawhai a. O le sivainga fia whai loa sa fo e onai mātua I sara whai. A whape nua tonu lo ma whau o lua mātua la wha onga lo walo I sara whai. I le sime te tau malanga mau mai. Le sime te tau malanga mau. Ai pe anta ua atu le taimi wa sola. Vai aso le amata le aso iwo Februari. Vai aso atoana e whapitoa mo sara whai I tūlanga o Faatalanoaga. O masa upu, o restalanga, o whawhita auli me tau computer access, Moodle access, la iai umatimi se la whail vai asona. Ai le whapeo, watapuni le sensor taiminei, o lo matala, lo iai sunga ia li sone tonu mai pea, o iele o lo na whamaliwa aingo o le sato sensor o isa la whai suan, iai whatatal noa lo mta upu, o le fo iai whatatal noa mātou ma li sone, I sulango mea umai mo mea along whanau sa la whai. Au malanga mau mai, tēne fo tupea mai e foi. Ai lo ava noa lava le tatou sensai sa la whai mo ia tūlanga. O te lole o le shift o le lalolangi le teimili nei o ai me tau a onga o shift o mai lunga o le online. Ia au te loa whai awa le tasi le whawhita uli te pe le wingo la o whamtalanga o le simana onga I o whanau I au mai universite. Pe any accommodation fo I le NUS no fo I tamaiti a mesela o tamaiti o mai savai. Au le winga la o whamtalanga le tasi le vaenga o te loa le mamao I luma le laina le Samoa campus mo tātou. O le a onga Amerika me kiki e lona mota ma lau lawa online. Ape. Yeah, most definitely. Online learning is the way that a lot of universities are going. Yeah. And it's important to note that before our school classes start, we also have transition workshops to help students who are not so used to online learning. So the week before the classes start 23rd February, the week of the 18th, we do have transition workshops where they're able to come in and access Moodle, how to do the online learning, where to access your lectures from, all sorts of stuff. So we pretty much prep students before school starts, so they should not be scared or anything. If you are worried about online learning, we do have these workshops that we're able to assist you and be able to set you up for the start of classes. Okay, malo. Ai si vaenga ti aon sina fia atile le tunu whamule mole. Ia, whaftai atila. O le si vaenga ta ua lava o meio restalanga l'universite. A whape le isa o computer le fale mai slow fo il whaonga aina o lau telefoni o le se data me whapena. O lo iai uma computers o uma whatulanga l'universite. E se sua tu e foi passwords whapitoa mo I lato ele ia onga. E whaonga ai computers ia. E whai elo restala. Okay. And o le leilia. A whape te le loa restala online. Lo iai le team lato te sosoani. Yo tu le vai tu wanga lona lua. O pe o le mea fua ia. Oilo wani. So you don't necessarily have to be a student now to use our computers to register. You just come in, the IT people will tell you your password le que o password fai lo restalanga ai lo password se basa ai Facebook. Ai vaenga uma na nei o polo fa pena foi sala fai lo tsala le vanua e se alo e fai lo restalanga o le I faonga ai computer se USP. Ai watu mau pepa ia o maunga e mo mia na scan, wai mo mia na scan. E scan e ma faina scan e ma tau la fotu lo email o na faatino lo le oilo restalanga.
Olona lele, wa iai lola kopi, o mga certify e mātou. So, ai whinga luenga se fia palai, if mai watu load my birth certificate, alo wa o mga certify e mātou, ma mea umana. So you don't need to pay extra fee to the lawyers. We certify for our purposes. All right. So please come in. We photocopy for you, we certify for you, and we scan and send it to your email. Mea uma. Mea uma. Lupi whaka. Just key information about our Yazaki Kisuna Foundation scholarships. Thank you to Yazaki EDS for this. They close tomorrow. Okay. It's important to follow our USP Facebook page, USP Samo Campus. The information is uploaded on there on how to apply for these scholarships. 15 scholarships they provided for us this year. It includes students from Savai'i. So if you're tuning in from Savai'i, this is a perfect opportunity for you to get your academic career off, and sponsored by Yazaki.